ke batla bua ka story sa Phokojwe. So ba re ho nona le komello, diphoofolo di nyoruwe, bathong metsi hayo wa bona. So diphoofolo di decide hore wa tseba keng, ha re tsamayeng and scout the area, mohlomong re tla bona moo re nka fatang teng wa bona. Shapo diphoofolo di tsamaye ha di bone mana bona mole wa fateha ene mole ha re fata ho tlotswa metsi. Shapo diphoofolo di fate, but except A1. This A1 is di keneng guys. Diphoofolo di busy di a fata hore ho tswe metsi, ke komello ke lenyora di kgone ho nwa metsi. But this A1 is di keneng guys. E phuthile matso itse. E shebelletse di animals di fata. Okay. Shapo metsi a tswe he, a kere di ntse di fata di animals. So metsi a tswe he. Metsi ha sa tswile di animals di feel like wa tseba keng, re nida motho a tlo re katela sedibase. Hobane Phokojwe, a kere Phokojwe ke yone ntse sa fata, e shebelletse tse ding ha di fata. Hobane Phokojwe ha ya re thusa ho fata, ke diphoofolo tseo. So diphoofolo di re ha di batle Phokojwe later on e tlo nwa metsi and ha ya thusa ho fata wa bo. Okay, kgudi itlame e re e tla kata sediba. Sharp khudu, diphoofolo di tsamaye. So later on latere Phokojwe e ye sedibeng. Ha re kgudi ke eo e katile sediba. But Phokojwe e ile sedibeng wa bona e ntse ja dinotshi. Shapo e dumedise kgudi, he kgudu thahola, kgudi dumedise back. Are Phokojwe e re ho kgudu, he monna kgudu wa bo nna wa ke sa nyoge. Aba nna wa ke sa nyoge, ke ntho tse ke di jang e bontsha kgudi dinotshi tseo e ntse di ja wa bona. Kgudi e re ha e re kutlwe le nna, o tlisa Phokojwe e re dinotshi tseo di etsa Phokojwe e ska nyoga. So kgudi e ba curious, kgudi se re ha e re kutlwe le nna. Phokojwe a fa kgudi dinotshi tseo. Guys, kgudi ha so je snack se mnate jwalo. Hai snack so sa dinotshi. Jo, I'm sure ke dinotshi tsa bulwetse. Ke gore ka mokgo ho thweng di ne di le mnate ka teng. Hai manonka bathong, I'm sure ke dinotshi tsa bulwetse. Okay. Shapo kgudi e re hai Phokojwe, yo hai dinotshi tse di mnate jwang, qala ho ja ntho e mnate so. Phokojwe a re ya. That's why nna ke sa nyoge, that's why nna ke sa fate. Ha ke nyoge hobane ke ja ntotse. Kgudi e kope hape. Phokojwe a re man, kgudi le wena sebopo sa hao man, se snack se jwang. A ra tswa ho se tlo batla ko tlame ka matsoho ka morao ne. Ke bo ko phethole hore dinotshi tsena ke khone ho tshella tsona hantle ka hanong. Okay, shapo kgudi e dumela. Phokojwe a tlama kgudu matsoho ka morao, a phethole. Itse qeta ho phethola kgudu, ya straight sedibeng, yana metsi ya qeta. So the following day the animals di ya sedibeng wa bona, di lo nwa metsi mo. Ha di fumana hore man kgudi ke yo o tla mo ene o upside down. Sediba metsi ha a gore sediba man e ne le house to let. Ha ba fihla sedibeng ba fumana ho sediba se ke house to let, ha ona metsi. Ba botsa kgudi ho etsetseng, kgudi a ba relatele story ka mokgo Phokojwe ila mo deceive ka teng. The animals di re hai man kgudi mare hai kgudi o snaye. Hantle wena kgudi o snaye, ha ona hore Phokojwe e nka o ruta Gauteng le Lehlatheng. O rutuwa Gauteng jwang le Lehlatheng wena le Phokojwe. Okay. Diphoofolo di decide hore tseba keng ho ni ya phoofolo e nngwe e bohlale e tlo kata sediba. Mmutla wa ithaopa mo. Okay, shapo diphoofolo di re mmutlanyana plus wena ga o tseba o di shebile ditsebe tsa hao ha di so ka mistake, o di shebile wena mmutlanyana. Okay, diphoofolo di tsamaye he. So later on latere Phokojwe e sedibeng hape. Phokojwe ha e fumana hore ke mmutlanyana, e dumedise mmutlanyana mo. He mmutla shapo thahola wa bona, di dumedisana. Phokojwe e qale bontshe mmutla dinotshi hore wa bona wa ke sa nyoge, ke ntho tse ke di jantse, ka tswa nna ke sa nyoge.
Shapo mutlanyana o botse ke ntho tseo. Phokojwe re ke dinotshi, a re nna ha ke nyore ka baka la dinotshi tse di hlasela lenyora for everyone. That's why nna ke sa nyore, that's why nna ke sa fating sediba. Mmutlo o re hae ke kopa ho utlwa nthwena e hlaselang lenyora for everyone hore e taste jwang. Shapo Phokojwe e fe mutlanyana dinotshi wa bona. Jo guys, hai monate wa dinotshi tseo ka mokgwa ho buang ka teng kore hai man ditsebe tsena tsa mutla ka dintse di re fela ke monate wa dinotshi kore dinotshi tsa teng man I'm sure ke tsa bulwetsa ona hore di nka ba monate jwale e se tsa bulwetsa. I'm sure ke dinotshi tsa bulwetsa. Shapo mutlanyana o kope hape hore hai ke kopa eat some more tsa dinotshi, ke kopa some more wa bona, ke kopa nthwena dinotshi tsena man yo hai Phokojwe a re fine e re ko fe some more. A re but Phokojwe ya re but mutlanyana ha ile wena sebopo sa hao se snack se jwang hore ke kgone ho fa some more wa bona. Ke tlo tshwana hore ke o tlame matsoho ka morao ke be ke o beya upside down hore ke kgone ho tshella dinotshi tsena kaofela ka hanong o enjoye mmata. Okay, Phokojwe a dumela. Sorry, mutlanyana wa dumela. So Phokojwe a tlama mutlanyana matsoho ka morao a mo beya upside down. Ha qeta a ya straight sedibeng a nwa metsi kaofela phu. Okay, so the following day diphoofolo di ya sedibeng di fumana hore ya mutlanyana ku o fasiwe ene o upside down. Yo sediba ke house toilet, ha ona metsi ka sedibeng, ke house toilet. Okay, ba botsa mutlanyana ho etsetseng. Mutlanyana a ba qoqele the same story sane sa kgodisa Phokojwe hore no Phokojwe e tlile yang disiva so wa bona. Yo diphoofolo tsa re hai jo mutlanyana hai rona re ntse re re o mutlanyana wa kasi. Yo o tlo rutuwa Gauteng jwang ke Phokojwe le lehlatheng. Rona re ntse re re o bohlale mutlanyana wa kasi, ba re hai mutlanyana o tlohelle ho jwetsa diphoofolo tse ding hore wena o tswa kasi. Hai ha o tswe kasi, ha o bohlale. Okay, so diphoofolo tsa ba tse bakeng re tlo nida phoofolo e nngwe ne e tlo re katela sediba. Okay, this time phiri e be ithaopa. Phiri e re ha nna le Phokojwe re tswa hole hampe. Ke a mo tseba diamond o, ke a mo tseba hore ngqondo tsa hae di jwang, re tswa hole hampe. Okay, diphoofolo tsa re hae okay phiri he wena kata sediba ska o tjho wena le Phokojwe le tswa hole kgale a o backstepper a o etsang, so wa mo tseba kata sediba. Okay, phiri e kate sediba. So Phokojwe later on ya tla ifumana hore okay ke phiri a katileng sediba. E dumedise phiri, hela phiri e ithaola mfanaka ho jwang wa bona. Ai phiri e shebele kwana imatse tumediso ya Phokojwe. Hao phiri ntse go dumedisa kanthi nna le wena re qabane. Hai phiri imatse tumediso ya Phokojwe wa bona. Phokojwe a re he wa bontshe ke jang e re kutlwise ke ntse ke jang. Phokojwe ha e tjho jwalo e beha dinotshi tse nkong tsa phiri wa bona hore phiri e nkgalle man ke monkgo o wa dinotshi. Ho thwe monkgo wa teng her o mnate ska tsona. Phiri e shebise hlooho kwa wa bona, e shebise hlooho kwa hore e ska nkgella. Phokojwe a leke ho beha dinotshi tse nkong tsa phiri hape phiri e ne shebise hlooho kwa hore e ska nkgella. Okay, Phokojwe a bona hore hae mo ke kopane le ha ke tsebe le eng. A re o ha ke mokgoni o ke re the only way ke re ke mtshware ka diwashini he ke kgone ho motlama ke kgone ho lo nwa metsi sedibeng. Shapo phiri le Phokojwe ba tshwarana ka diwashini but phiri a kgone ho etsa a kgone ho subdue Phokojwe wa bona, kgone ho subdue Phokojwe. But then Phokojwe e kgone ho tjhepuwa bona e tjhepuwe e balehe. So the following day diphoofolo ha di fihla yo guys di fumana phiri e sa tlamuwa, phiri o ntsa le so, and then di fumana hore sediba se ntse se le teng wa bona. So ke yona tshomo ka mathito eo.